Yes, ibihe byiza rwose, gitondo cyiza kuri mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko mumerewe neza, reka nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. N'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agezweho mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Munyemerere turebere hamwe ikikango ndetse ubwoba ni bwose hariya mu mujyi wa Uvira. Hari ibimenyetso simusiga by'uko ngo intambara ishobora kuza kubura, aho bigaragara ko M23 iri kwitegura urugamba rwo kwisubiza umujyi wa Uvira. Turaje tubikomozeho turebera hamwe ukuri kw'amakuru ari gutangazwa. Ubu rero Uvira ubwoba ni bwose. Ni inkuru mbi cyane kuri umwe mu basirikare bakomeye muri Wazalendo, umwe mu nyeshyamba zikomeye, umwe mu bamazina akomeye cyane muri Wazalendo arenda gupfa. Arazira iki? Aka kanya biravugwa neza ko Kinshasa cyangwa se ingabo za Congo FARDC zamuteranya ku buryo bukomeye. Turaje turebere hamwe uwo ninde, ese arazira iki? Byose tubive imuzini muzingo. Hari ibiri gutangazwa n'abagize utugara. Nyabuneka aba ngo n'abanyamulenge biyemeje kwanga bene wabo. Abangaba amakuru arangaragariza ko maginga ya bakomeje kwakira amafaranga ya Tshisekedi ndetse na President Ndayishimiye. Murabizwa abazi iminsi bakorera ingendo i Bujumbura bajya kuganira na President Ndayishimiye. Aba rero batangiye gukoreshwa cyangwa se kwishyurwa kugira ngo bakomeze guteza cyangwa se guharabika u Rwanda. Ndaje mbabwire ibyo bashinja u Rwanda kuri iyi nshuro bikomeye cyane, turaje tubikomozeho. Hanyuma turanyarukira muri teritwari ya Karere ahitwa Chambombo, tubabwire resulta nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije M23 ndetse na FARDC fatanyije na Wazalendo. Ejo bundi rwose bararasanye ndetse n'ejo mu gitondo bongera kuyesurana ejo kuwa kane. Ndaje babwire rero uko ibintu byaje kuba abirangira muri aya makuru gatanu ku kandi. Turakomoza ku biri gutangazwa, ubwoba ni bwose ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi, nyuma yuko hari havuzwe ko hongeye kurasirwa abagera kuri babiri. Ndababwira aho ibi byabereye, rero turashe tubikomozeho muri aya makuru. Ikindi tuza kuba twibandaho muri aya makuru yo muri iki gitondo, ndababwira ko Ibaraka haravuga ibikorwa bikomeye cyane bya FARDC ndetse na Wazalendo bigayitse, turabikomozaho. Kinshasa imvururu ni zose, ndetse turerebera hamwe ikiri kuzitera. Abagize inteko nshinga amategeko ntibacana uwaka. Aka kanya impaka zikomeye ku nshingano z'inteko nshinga amategeko zikomeje kuba nyinshi. Hanyuma rero turebera hamwe ibitangazwa na Major General Nkubito, ni umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba. Hari byinshi yatangaje tuza kugarukaho. Turakomoza kuri iyi nkuru ivuga ko AFC M23 yamaze gutera indi ntambwe ikomeye mu kubaka ubuyobozi butajegajega bufite icyerekezo ndetse n'imiyoborere inoze, ibigaragaza ko mu by'ukuri ingoma ya Tshisekedi ishobora kuba igiye guhanguka. Turerebera hamwe byinshi bitangazwa. Abasenateri 29 basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutohereza muri Kongo Abanya-Afghanistan. Ndababwiraho ba ofisiye 74 ba RDF ndetse na Police na RCS basoje amasomo yo kuyobora urugamba. Ndaje mbabwire byose muri rusange. Mu Rwanda ni inkuru itangaje cyane ngo hatowe papa ngo mu Rwanda hatowe papa kiliziya itabizi. Byagenze bite? Niki cyateye cyatumye bibaho? Hanyuma turanyarukira hakurya y'inyanja ngari, turabanza muri Afurika turebere hamwe amakuru ari gutangazwa. Muri Mali ibintu birakomeye cyane, turebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu gihugu cya Mali. Hanyuma ariko kandi twambuke no hakurya y'inyanja ngari, ndababwira ko Iran na Amerika ibiganiro bikomeje kugorana cyane nubwo hari ikizere gike cy'amahoro. Nyemera rero tubane kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma, twibanire dusangira ibitekerezo. Birumvikana muri comment wandike igitekerezo cyawe ndetse n'inyunganizi, n'icyo wifuza n'icyo ushima n'icyo ugaya muri aya makuru twakugejejeho muri iki gitondo. Hanyuma ariko unasangiza abandi aya makuru ukoresheya
mu by'ukuri kugira ngo n'abandi bayabone. Ubwo byose ariko ubikore mbere yo gukanda nyuma yo gukanda subscribe cyangwa se abone na like kugira ngo tubone ko ubikunda. Ibyo byose ariko ubikore mu gihe nabwo wumva wanogewe. Reka noneho duhere kuri situation Uvira abavandimwe cyangwa se amakuru aragaragaza ko muri iyi teritwari ubwoba ni bwose abariyo imiti mirahagaze biraterwa n'iki ibimenyetso simusiga byuko iyi ntambara ishobora kubura ndetse ikubura yerekeza muri Uvira bikomeje kwiyongera. Ubwo ariko reka mbanze mu by'ukuri mbashishirizeho aka video k'abasirikare abaturage bahangaha buragaza ngo abaturage bahangaha ko mutabatereta kwe ko mutabatereta ko batubwira ngo abagabo babo baracari mu shamba abagabo babo baracari mu shamba ryahe ubwo umuterezo karari we igihe umugabo yaza akakumanyura abazalendo asusu nasikia sasa basoda aseta tizo basoda ni inkuru itangaje naka video nifuje kubasangiza ngira ngo murabibona ni abagore mu by'ukuri bahariya mu bice byo mu majyepfo ya Kivu Uvira bageze gutya abasizwe n'abagabo babo bakigira mu mashyamba bakagenda bajoininga wazalendo ndetse na coalition birumvikana. Aba ngo bakibona M23 yinjira Uvira mu kwezi ko Kuboza bagize batya baratangira urukundo rurabazamuka muraga mutima arabafata ngo bakibona bariya basore bo muri ziriya ntare za Sarambwe ndetse n'ariya madubu yo muri MRDP twirwaneho ngo binjira muri uriya mujyi wa Uvira rwose abagore baravuze bati turumva twikundiye aba basore. Icyatangaje abagore ngo nuko rwose ngo nta basore ba M23 bigeze babatereta. Ibi rero ngo byarababaje cyane ndetse M23 agiye gusohoka muri Uvira amarangamutima kuri abo bagore batuye muri Uvira bafite abagabo b'abazalendo akiri yose n'ubu rwose baracyarira bavuga bati twarakunze ariko ntitwabi donc byawe ni ngo twaraye tutabivuze. Ni Uvira rero burya habamo n'abarundi kazi benshi n'abaturage bandi nyine b'abagore bo muri Uvira bari batangiye kwikundira amadubu n'intare za Sarambwe ariko birangira mu by'ukuri urukundo rwabo batabashije kurutangariza izi ntare za Sarambwe cyangwa se batabashije kugeza kubamenera amarangamutima nkuko muri iyi video rwose babyivugira. Yes, hanyuma ubwo turi Uvira ndagira ngo duhite twinjira noneho mu nkuru igaragaza impungenge zidasanzwe ku ruhande rw'abaturage birumvikana. Uvira iri kugenzurwa n'igisirikare cya Kongo FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse n'abacancuro barahari na FDLR n'abarundi nyine nari mbibabwiyeho. Ingabo za Tanzania zo zirahari ndetse n'iza Angola ziravugwa. Ahangaha ubwoba ni bwose nubwo hari ibikorwa byo gucyura impunzi maze iminsi bikozwe nyuma y'uko habaye ibiganiro hagati y'u Burundi ndetse na Kongo gucyura impunzi zabaga hariya mu nkambi ya Busumba baza hano muri Uvira, ariko tumaze iminsi tubabwira uburyo situation iba yifashe hariya muri iriya teritwari ya Uvira. Ntabwo ibintu biba byifashe neza, ntabwo bwira ntabwo bucya tutumvisha ibikorwa by'ubusahuzi bwitwaje intwaro, tutumvise ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na coalition ndetse donc ibikorwa bibi nyine. Ariko noneho impungenge ziri kuba zose nyuma y'uko bari kubona ko hari imyiteguro y'urugamba ishobora kuba iri gukorwa nabo ku ruhande rwa M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Hari gutangazwa inkuru isa naho ari impuruza bavandimwe, inkuru ikomeye cyane ngira ngo mbabwire. Ubwo ariko aka kanya murabizi ko Ndayishimiye ni ufite Uvira ubundi no mu kurwana ishyaka ngo Uvira itongera kuba tombe. Ndayishimiye niwe uri gukoresha imbaraga nyinshi, ni uri kohereza ingabo nyinshi, ibikoresho byo birahari nubwo bimwe bimaze iminsi bihiye, ariko uburundi baravuga bati turinde Uvira nk'abarinda Bujumbura kuko nibwo buryo babona ngo barindamo Bujumbura. Impungenge rero zikomeje kuba zose hariya muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rw'abaturage birumvikana nyuma y'uko bari kubonesha amaso uburyo hari kudeployingwa ibikoresho ubwo n'imbunda nini ndetse n'into
bivugwa ko bigiye kwifashishwa n'ubundi mu rugamba rwo guhangana na M23 ubwo ariko hari inkuru ntari nababwiyeho yuko kugeza ubu nkuko ikinyamakuru umurage kibivuga radio umurage biravugwa ko nyuma y'imyigaragambyo abanyamurenge baherutse gukorera hirya no hino ku isi murabizi yabereye Washington DC yabereye hariya muri Canada no muri Kenya hari habayeho igitutu nakwita mpuzamahanga cyashyizwe kuri guverinoma ya Kinshasa noneho ubwo ngubwo akakanya abatuye mu minembwe dore ko n'ubundi imyigaragambyo yasabiraga abatuyeyo guhabwa ubutabera ariko noneho no koroherezwa mu by'ukuri bakabaho mu mahoro. Hari intumwa z'umuryango Croix Rouge zerekeje ari mu minembwe mu rwego rwo gutabara abaturage b'inzirakarengane cyane cyane abana n'abagore ndetse n'abasaza bagizweho ingaruka n'ibitero by'indege zagira abapilote zizwi nka drone za leta ya Kinshasa ku bufatanye na leta mu by'ukuri iyo Burundi murabizi ko nayo ihora yica isahura irica igakiza yica abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma Uvira ya mpuruza rero nababwiraga ku mutekano biravugwa ko birashoboka ko igitero cya M23 cyo kwisubiza Uvira cyagabwa nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa babitangaza. Impuruza ku mutekano ku gitero gishobora kugabwa na M23 ariko baravuga ko urumva ntago bavuga M23 badashyizemo na RDF. Ubwo rero ni impuruza yatanzwe ku munsi w'ejo igaragaza ko ngo hashobora kuba igitero gikomeye cyane ngo kiregereje cy'ihuriro ry'inyeshyamba za M23 ndetse na twirwaneho ndetse bavuga na RDF murabizi ko bavuga mu by'ukuri na za Ruratabawe zirwanya ubutegetsi bw'Igitega. Ubwo rero nkuko babigaragaza cyangwa se ngo boreka tuyambaze biri muri inyandiko ngo ishyira hamwe ryo kwitabara ry'abanyekongo ryitwa ngo ni FADICO niryo ryashyize hanze inyandiko itangaza ko ngo hari kuboneka ibikorwa byo kwimura ingabo mu midugudu ya Magunda. Aha Magunda ntago ariho gusa hari n'ahitwa Ruminuko ni ibice biherereye muri teritwari ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo ni hafi kilometero 60 uvuye mu mujyi wa Uvira indani. Ubwo aha hantu bivugwa ko ngo hifashishwa cyane ndetse nk'ahakusanyirizwa ingabo zigize ihuriro ririmo abarwanyi ba M23 ndetse ngo n'ingabo z'u Rwanda ndetse ngo n'umutwe wa Ruratabawe n'indi mitwe twashe intwaro ya Wazalendo. Iyi raporo ikavuga ko hari imyiteguro y'igitero gikomeye ngo kizibanda cyane mu duce twa Remera ndetse na Bijombo nyine ni muri groupement ya Bijombo hariya ku Ndondo muri teritwari ya Uvira ahamaze iminsi n'ubundi hakorerwa ibikorwa by'ugizi bwa nabi ko bikorwa na coalition ndetse n'abagize ihuriro P5 bamaze iminsi binjiye hariya muri Kivu y'Amajyepfo baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Aha rero naho ngo hashobora kugabwa igitero. Ubwo rero igitero nk'uko iyi raporo bigaragaza nyine ngo kizibanda hitwa Remera ndetse na Bijombo hagamijwe kurenga ngo imirongo irinzwe n'abakorerabushake ba VDP Wazalendo mu kugira gute ndetse no gukomeza berekeza Uvira nyirizina. Ni kwa ngo ni impuruza ndetse ni raporo iyi FADICO yashyize hanze igaragaza ko M23 hari inzira ishaka guca yerekeza Uvira. Aha Remera nkuko babivuga ndetse na Bijombo na ahantu h'ingenzi hazifashishwa mu kugaba mu kwerekeza muri Uvira bundi bushya. Noneho mu by'ukuri bikanavugwa ko uwo mugambi wegereje kandi uri vuba ngo ibikorwa bishobora kugira ingaruka ku karere cyane cyane ku gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi gituranye cyane n'ako gace. Mu guhangana n'iki kibazo FADICO irahamagara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imitwe ya Wazalendo ndetse n'ingabo za Kongo FARDC nyine n'u Burundi ubwo ni coalition muri rusange ziri muri ako gace kongera ubwirinzi ngo no guhuza ibikorwa byazo. Abayobozi ba gisirikare bakaburira ko hari ibyago byinshi ku baturage haba batuye mu byaro ndetse nabo mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero abaturage basabwe gutuza ndetse no kwitwararika banashishikarizwa gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano. Aha nkibaza ntese koko ko Uvira abasesenguzi bahuriza ku kuba M23 yarerekuye Uvira
bikaba bifite igisobanuro cy'uko byabaye ku busabe bw'abahuza. Leta zunze ubumwe za Amerika ku isonga niyo yasabye M23 kurekura uyu mujyi wa Uvira itawumazemo kabiri, ndetse bakavuga ko ubundi Uvira M23 itayemerewe. Twarebye uburyo M23 igenzura Uvira mu buryo bumwe cyangwa ubundi idafite ingabo mu mujyi, ahubwo izifite mu maoperato mu bice nyine bigiye bitandukanye by'imisozi yunamiye Uvira. No kwanga bakaba yigenzura mu buryo buri strategique, bakaba rero ku uyu mujyi ariko bafite inkengero zawo, birumvikana cyane. Bakaba bari inyuma y'umujyi ariko babasha kureba nyirizina ibiri gukorerwa mu bikari by'umujyi, birashoboka cyane. Ariko noneho bikavugwa ko kwisubiza Uvira cyangwa se kuyirekura biri ku itegeko rya Leta zunze ubumwe za Amerika. Ese Amerika yari yatanga itegeko ryo kwisubiza Uvira? Ni ikibazo. Ahangaha abakorana rwa guverinoma Kinshasa ubwoba ni bwose ko bashobora kuza kwirukanwa muri uyu mujyi, bikaba igihombo gikomeye kuri bo, ariko by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko ingabo nyinshi ziri Uvira, nge navuga ko FDNB ni benshi kurutangira ngo na FARDC na Wazalendo, kuko abarundi boherejwe hariya Uvira ku bwinshi. Murabizi Uvira itarafatwa mu mwaka ushize, twabigarukagaho uburyo bakomeje kugenda bakora amabariyeri kuva hano za Minembwe werekeza Uvira. Aka kanya ubwoba ni bwose muri no teritwari ya Uvira. Ese koko igihe cyaba kigeze ngo M23 yisubize Uvira? Ndagira ngo dusangire ibitekerezo. Abari Uvira batwumva mutere comment mutubwire uko umutekano wifashe. FARDC niyirinze Uvira, ariko kandi Wazalendo nayo nuko, ndetse bivuga ko ngo n'igipolisi cya Kongo PNC gifite inshingano kiri gukora hariya muri uriya mujyi wa Uvira. Ni Uvira barinda, ariko n'ubundi ikibarizwaho umutekano muke, ndetse abatuye rwose bakubwira ko bakumbuye intare za Sarambwe, ko bumvisha icyanga cyo kurinda umutekano nabo mu minsi nubwo yabaye mike, nta nubwo byarenze ibyumweru 2 M23 igenzura uyu mujyi wa Uvira. Ubwoba ni bwose rero, ndetse agahinda ni kose ku baturage batuye Uvira ko umutekano ni muke, ariko bakagira impungenge z'uko mu gihe M23 itabatabaye byakomeza kubakomerera. Tumaze iminsi tubabwira ibibera muri Uvira ndetse n'ibizahabera, birumvikana turahanga tujye tugera gute tuba updatinga. Reka dukomoze kubiri gutangazwa nabo ku ruhande n'utugara nyaboneka, ndetse dukorera mu kwa President Tshisekedi. Bigaragara ko amafaranga bakomeje guhabwa na Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye akomeje kubavugisha icyo nakwita amangambure mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mutese byifashe bite? Iyi irasa nkaho ari temwanyaje ngo yatanzwe n'umwe mu bagize akagara, nibo abanyamurenge mu by'ukuri banga bene wabo, bumva bene wabo bakoze imyigaragambyo, bakumva ko ngo bari kurira ayingona. Nibo abanyamurenge bumva ko bene wabo aba ni babandi binyine bene wabo n'abamasunzu, ndetse nabari bagasita barimo bakorera mu kwa Tshisekedi mu kwica bene wabo. President Neva Ndayishimiye w'u Burundi na Tshisekedi amafaranga yabo hari uwayahawe rwose, avuga ibintu bikomeye ngiye kubabwira ahangaha. Avuga ati uyu nawe ni mu diaspora, ni umuntu wibera hanze muri Leta zunze ubumwe za Amerika, ariko n'umwe nabamanyota nyine. Uyu ati ibibazo byacu ntibituruka muri Kongo, ahubwo bituruka mu Rwanda. Muri ibi ngibi uyu nguyu yatangaje, mu by'ukuri yibanze cyane ku guharabika u Rwanda. Ati ntibituruka muri Kongo ahubwo bituruka mu Rwanda. Alex Ntagawa wo umuryango w'abanyamurenge niwe wavuze ibi bintu. Aba mu diaspora nyine hariya mu banyamurenge bo muri Leta zunze ubumwe za Amerika, hari bamwe ngo bagenda barushaho kunenga uruhare rw'u Rwanda mu bibazo bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ati nahuye na Alex Ntagawa, uyu ni bitangarije ku rubuga rwe rwa X ya Twitter, asa n'utanga temwanyaje. Alex Ntagawa yagize ati yatanze ngo uyu Alex Ntagawa azwi ku izina rya Maziwa Maku. Uyu ni umusore wo mu muryango uba muri Leta zunze ubumwe za Amerika w'abanyamurenge. Agaragaza ngo isesengura rye rigaragaza ngo itandukaniro rikomeye mu mvugo narrative ku bijyanye n'umutekano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane yibanda mu Minembwe ndetse no mu mujyi wa Uvira, ngo bitandukanye n'ibivuga kwenshi
n'abayobozi ngo ba Kigali bavuga ko mu by'ukuri ngo b'abanyamurenge bakorerwa ivangura. Maziwa we arahakana burundu iyo mvugo, avuga ko ibyo ari propagande ngo igamije kwemeza politike yo kwivanga no kwinjira mu bibazo bya gisirikare by'u Rwanda muri ako karere. Donc yaje noneho asa nk'ushimangira ko yamyigaragambye abanyamurenge bakoreraga i Washington ndetse na hariya Ottawa muri Canada, ni Ottawa ariko ni muri Canada nyine, ngo nta shingiro bifite. Ese ibitero Kinshasa yemereye mu Busuwisi ko itazongera kugaba ku baturage ba Minembwe ngo ibice cyangwa se ibicira amatungo siyo ibigaba. Uyu nguyu rero waravuga ko rwose biriya by'imyigaragambyo bakora biza nta mpamvu, ariko kandi nk'uko abivuga ngo bamwe mu bo mu muryango we bahura nabyo uyu munsi, ariko ngo ntibituruka ku kwangwa muri sosiyete ya Kongo muri rusange, ngo ahubwo bishingiye ku ntambara z'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kwivanga kw'amahanga, ashinja u Rwanda kuba rwarakoresheje uyu muryango mu nyungu zarwo z'ubukungu n'iza politike. Ngo mu buhamya bwe rero Maziwa anavuga ko hari bamwe mu banyamurenge bashimuswe n'ingabo z'u Rwanda RDF ngo ndetse n'abatangabikorwa bayo mu gace ka Uvira. Asaba abo yita bene wabo gukurikira ingabo z'u Rwanda kugera Kamanyola bakava mu buhungiro ndetse no gusubira aho bakomoka. Ashimangira ko ngo hagomba kugarurwa ubuzima busanzwe ku butaka bwa Kongo. Anavuga ko yavuze kandi ku nkambi y'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo iri Mudende ni mu Rwanda, avuga ko mu mwaka w'1997 ngo hari abantu bishwe n'abantu bitwaje intwaro. Avuga ko abakorewe ayo makosa aho rwose ngo guhanwa, bamwe ngo binjijwe mu ngabo z'u Rwanda. Yanenze kandi imitwe yitwaje intwaro nka Twirwaneho, avuga ko ishyigikiwe na Kigali kandi ngo ikomeje gufata bamwe mu bo umuryango we cyangwa se ngo donc yanenze kandi imitwe yitwaje intwaro nka Twirwaneho, avuga ko ishyigikiwe na Kigali kandi ngo ikomeje gufata bamwe mu bo muryango we nk'imbohe, cyane cyane imisozi miremire no muri Minembwe. Avuga ko iyi mitwe ikomeza umutekano muke kandi igasenya ubumwe hagati y'abaturage ku rwego rwa politike. Uyu Maziwa anenga bamwe mu bayobozi b'abanyamurenge nka Azarias Ruberwa na Moyize Nyarugabo, abashinja gukorera inyungu z'u Rwanda aho gukorera inyungu z'umuryango wabo. Avuga ko ngo batigeze bahagararira neza ibyifuzo by'abanyamurenge, ahubwo bafashije gukomeza amakimbirane. Nubwo hari amakimbirane, avuga ko hari benshi mu banyamurenge babana mu mahoro kandi mu by'ukuri n'amoko atandukanye muri Kongo, ndetse ngo batitabira imvugo z'intambara. Asanga iki kintu ngo kitagaragazwa mu nkuru rusange, aho uyu muryango ukunze kugaragazwa nk'ufite ibitekerezo bimwe bihuriweho. Ubwo rero ibi bitangazwa n'uyu Ntagawa ndagira ngo mubyumve neza. Abanyamurenge aho bari hirya no hino bazi neza, ubwo abari hanze y'igihugu byo birumvikana, bumva izo nkuru, bafite bene wabo bari n'ubundi bakiri ku butaka bw'igihugu cyabo, ariko barabizi neza ko abanyamurenge uko bwije nuko bukeye bicwa n'ibitero bya guverinoma Kinshasa. Barabizi neza ko abanyamurenge uko bwije nuko bukeye bakupirwa amazi n'umuriro ngo batabaho. Barabizi neza ko abanyamurenge aboroye inka zirirwa ziraswa kugira ngo badakama, ndetse imihana yabo isenywa uko bwije nuko bukeye. Ntabwo bujya bwira cyangwa ngo uke tutabwiye ibikubiye mu matangazo M23 ikunze gushyira hanze. Abantu batuye Kalingi na Bidegu babasha kutwumva cyangwa se abaherutse yo baze kutwandikira muri comment batubwire mu by'ukuri bahamye ukuri guhari. Uyu witwa Ntagawa yarenzeho akaza kuvuga ko ari ukwigiza nkana kw'abatuye Minembwe ndetse n'ababavuganira.
ahangaha ni message nshaka guha abanyekongo ngo kuganya murenge ndetse n'abatutsi bari hirya no hino banyumva bahunze ibibazo by'ubugizi bwa nabi n'iyica rubozo bakorerwa ariko mu by'ukuri bakaba baricecekeye guhaguruka bakavuganira bene wabo kuko Tshisekedi akomeje gukora propaganda cyangwa se akomeje kwishyura bamwe mu banyamurenge mu by'ukuri akabishyura ndetse atari make kugira ngo bahaguruke batangaze ko ibishinjwa guverinoma ye atari ukuri. Ubwo ndavuga na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi bahagurutse. So rero umukoro n'uwanyu kugira ngo mwumve neza ndetse mukore iyo bwabaga kugira ngo muvuganire bene wanyu bya bindi umuririmbyi yavuze ati mbabajwe nawe mugenzi usigayeyo nawe niba Ruratabawe ukaburi hanze y'igihugu warabashije kujya mu buhungiro ariko ndabizi neza ko nta amahanga arahanda niba huri icyo gisasu kitakugabwaho rwose nahawe ngo uhaguruke uvuganire abo muhuje inkomoko uvuganire abo muhuje ubwoko uvuganire mu by'ukuri abatuye aho wameneshejwe n'ibikorwa bakorerwa ubitangaza byumvikane cyane. Abantu nk'aba rero barakomeje ndetse propaganda zikomeje gukwirakwizwa ndagira ngo noneho duhaguruke noneho tubarushijwe tuvuganire abari kwicirwa hariya mu minembwe birumvikana cyane. Rero hanyuma ku munsi w'ejo ariko twabwiye ko M23 yakoze inama i Goma nyuma yuko biriya byanzuriwe mu Busuwisi bitigeze bishyirwa mu bikorwa iminsi 10 yari ishize nta gikozwe guherekanya imfungwa nta bikozwe guhana agahenge nta gikozwe donc byose nta gikozwe byarangiye. General Sultan Makenga akoze inama ikomeye ndetse inama nakwita y'impatura mugabo yahurije hamwe abayobozi bose ba gisirikare ba M23 ndetse na MRDP tw'u Rwanda. Iyo nama rero yanzuriwemo gutabara abatuye minembwe sinzi ngo ni ryari ariko imirindi yo gutabara abatuye minembwe batege babihanga amaso biri vuba cyane ndabibasezeranyije ndetse amakuru arangaragariza ibimenyetso by'uko minembwe ishobora kuza kubohorwa mu buryo bukomeye cyane ako mukabika ahantu. Hanyuma indi nkuru nababwira nuko AFC M23 yateye indi ntambwe ikomeye mu kubaka abayobozi badafite icyerekezo nk'icya Kinshasa bafite icyerekezo cyiza n'imiyoborere inoze. Ubwo rero ni mu rwego rwo gukomeza gushimangira imiyoborere n'imyumvire y'abayobozi bayo. Umutwe wa M23 watangaje ko wasoje ku mugaragaro cyiciro cya kabiri cy'amahugurwa y'ingengabitekerezo agamije guteza imbere ubumenyi n'ubushobozi bw'abakadre ba politike mu nzego zitandukanye. Uyu muhango wabaye ku munsi w'ejo kwa kane tariki 30 Mata uyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 Armée Révolutionnaire Congolaise akaba n'umuhuzabikorwa wa gisirikare muri iri huriro General Major Sultan Makenga wabereye n'umuhango wabereye mu gice cyangwa se mu kigo cya Kanombe giherereye muri territoire ya Rucuru aho hakurikijwe donc hahurijwe abakadre ba politike batandukanye bitabiriye aya mahugurwa. Aya mahugurwa rero yiswe uongozi bora yitabiriwe n'abakadre barenga 500 barimo abayobozi n'abashinzwe ibikorwa bya buri munsi muri AFC M23. Intego nyamukuru rero yari ukubongerera ubumenyi mu bijyanye n'imiyoborere myiza kubaka ubunyamwuga ndetse no kurushaho guhuza imikorere n'icyerekezo cy'uyu mutwe. Mu ijambo rye General Sultan Makenga yashimangiye ko aya mahugurwa ari ingenzi mu kubaka abayobozi bafite icyerekezo bashoboye gufata ibyemezo bishingiye ku nyungu rusange no guteza imbere discipline n'imikorere inoze mu nzego zose za M23 AFC. Yagaragaje ko imiyoborere myiza ari inkingi ya mwamba mu kugera ku ntego z'igihe kirekire z'uyu mutwe. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bwa AFC M23 agaragaza ko aya mahugurwa yibanze ku ngingo zitandukanye zirimo indangagaciro z'ubuyobozi, imiyoborere ishingiye ku kubazwa inshingano, kubungabunga ubumwe n'umutekano ndetse no kunoza imikoranire hagati y'inzego za gisirikare n'izindi nzego zifasha uyu mutwe mu miyoborere. Hanyuma by'umwihariko aya mahugurwa aje akurikira izindi gahunda AFC M23 maze igihe ishyira imbere zigamije kuvugurura imiyoborere yayo no kongera ubushobozi abayigize mu rwego rwo kwiyubaka no kwihagararaho mu bikorwa byayo bya politiki n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakurikiranira hafi kandi bagaragaza ko gahunda nk'izi z'amahugurwa ari kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane
by'uko uyu mutwe ushaka kwiyubaka mu buryo burambye cyane rwose. Ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane by'uko uyu mutwe ushaka kwiyubaka mu buryo burambye. Yes, hanyuma ubwo ngubwo nibyo ngibyo urumva ko M23 ikomeje kugenda yunguka bakada. Hanyuma indi nkuru nahita mbabwiraho rwose nihuta cyane. Indi nkuru nahita mbabwiraho nkomozaho nihuta cyane. Iravuga ko kuri ubu muri Repubulika Demokarasi ya Congo irimo kugera iri gutera intambwe. Donc nyuma y'uko Congo ubu nta societe yaba itwara abantu mu kirere bari bafite, bateye intambwe rero bongutse indege yitwa ngo ni ATR 72-600. ni indege nshya. Iyi ndege rero yageze i Kinshasa ku munsi w'ejo. Ni indege ya mbere yo mu bwoko bwa turboprop yinjiye muri iyi societe, ikaba yiyongera ku zindi ndege eshatu za Boeing 737-800 zimaze igihe zikora imirimo yazo mu by'ukuri. Hanyuma ubwo ngubwo kandi indi nkuru ikomeye cyane ni inkuru mbi ivuga ku musirikare muri Wazalendo. Ni umujenerali autoproclame, ni ukuvuga ngo ni general autoproclame, ni ipeti rya general afite ariko atigeze agira ate akorera. Uyu rero ararwaye, ararembye, yitwa ngo ni generali Bahigi Maguru. Ararembye cyane ndetse arembeye ahitwa hariya mu ishyamba rya Kauzi Biega. Iri shyamba rya Kauzi Biega ni parike y'igihugu ya Kauzi Biega. Ni wumvaga ibitero by'abacengezi ngo byateye muri teritwari ya Kabare, ngo bagabye ibitero hariya Kavumu nahe. Akenshi abazarendo batera hariya hantu baba baturutse muri no parike ya Kauzi Biega, ko ni hamwe muho bahungiye birukanwe hano muri teritwari ya Kabare. Aba rero noneho uwaba ararwaye none yabarembanya, ashobora no gupfa yabuze ubuvuzi. Igisirikare cya Kongo ngo cyanze kumuvuza kubera ko ngo ubwo yarakiri mu minembwe yagiye atabara abanyamulenge. Ubu umugore we n'abana be bahungiye Bujumbura. Yanabwiye ko rwose naramuka agiye muri twirwaneho abana be n'umugore we bazicwa. Iyo niyo kondisiyo bamuhaye. Amakuru dufite rero aravuga ko nta muti n'umwe ari guhabwa, ndetse n'ibyo kurya kubibona ni ikibazo gikomeye. Ni amakuru atugeraho. Uyu mujenerali autoproclame Bahigi Maguru ni generali wo muri Wazalendo yitwa ngo ni APD CRAD, ikorera muri teritwari ya Karere ni muri Kivu y'Amajyepfo, aho yahanganye bikomeye na M23 bari muri Karere mu bice bya Bushaku ya mbere na Bushaku ya kabiri, Nyabaronga, Nyamugari, Mwamijwi ndetse na Chizi muri grupama ya Mubuku, ndetse na Mbinga y'Amajyepfo. Ni muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyepfo, ariko yaje gutsindwa n'uyu mutwe ahungira muri parike ya Kauzi Biega. Byumvikane ko rero inyiturano yabo kwa Chisekedi. Donc ararwaye, ararembye, ariko ntabwo avuwe, nta n'umuti na muke ari guhabwa. Niyo cyaba igicuncu ntari kukivugutirwa. Umuryango we warahunze uri Bujumbura, nta uzi ngo bayehute, ndetse kandi ikindi ibyahashinjwa nta na kimwe gihari kigaragaza ko koko bimuhama. Nta gihamya na kimwe gihari, kubera ko ashinjwa ko ubwo yari akiri mu minembwe ngo yigeze gutabara abaturage b'abanyamulenge, ngo yigeze kubatabara rwose. Yego. Hanyuma muri teritwari ya Karere ari naho yarwaniye, haravugwa amakuru nayo akomeye avuga neza ko ahangaha i Karere mu by'ukuri havuzwe imirwano ku itariki 28 ndetse na 29. Iyo minsi uko ari ibiri habaye imirwano yanasize ingaruka zikomeye cyane ku batuye muri izo axes za Karere, by'umwihariko ahitwa Chambombo muri teritwari ya Karere nyine ni muri Kivu y'Amajyepfo. Chambombo abazi iminsi habera imirwano, ndetse havuzwe urupfu rw'umwe mu bayobozi b'ishuri rya hariya wasize ubuzima muri iyo mirwano. Mu by'ukuri rero urumva ko hari ibintu bitari byiza. Aha Chambombo mu mirwano yahuje M23 na coalition
yabaye ku munsi w'ejo abarwanyi ba Wazalendo ngo bafatanyije na FARDC nibo bagabye ibitero kuri ku birindiro bya M23 Chambombo mudugudu wa Nyarugusha ni kuri hano ku murongo wa Katare mudugudu wa Bushuguru mu gace ka Ziraro muri groupe ya Ziraro ahari muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi wo kwa gatatu nibwo byabaye nkuko amakuru abitangaza ariko kandi Chambombo nubwo M23 yarashweho ariko yagumanye ako gace hiciwemo rero muri ibyo bitero ntibyavuzwe niba ari M23 yarashuwe umuyobozi cyangwa se niba ari FARDC uzanye na hari intambara birumvikana ngo byarangiye ubitwa ni societe civile yahangaho ibitangaza ya muri Karere iyo ntambara yasize witwa ngo se Butagwira Harerimana Jacques umuyobozi w'ishuri ribanza rya EP Chambombo yishwe arashwe n'amasasu yaturutse muri iyo mirwano ni inkuru ituruka ikarehe muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ikisangani mu ntara ya Chopo abasirikare 84 bakurikiranyweho ibyaha nyuma yo guhunga umwanzi ariwe AFC M23 ndetse kuva kwa gatatu tariki 29 n'abasirikare ba FARDC 84 bo mu ngabo za Kongo nyine bari mu byukuri gukurikiranwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Garnizo hariya ikisangani mu rubanza ruri kuburanishwa byihuse rero barashinjwa guhunga umwanzi kurenga ku mabwiriza ya gisirikare kwigomeka ndetse no gusesagura amasasu ya gisirikare ndetse aba basirikare baturutse iwarikare kandi bari mu mutwe wa 3415 nkuko ubushinjacyaha bubivuga bavuye ku rugamba rwa Rutoboko bahungira umutwe wa M23 bahunga urugamba bari banganye muri M23 nanone ubushinjacyaha buvuga ko abasirikare batangiye kurasa amasasu mu kirere nubwo bari babujijwe ibyo bikorwa n'umuyobozi wabo ibi rero ngo birabahama uko kwigomeka kwabo rwose ngo kwatangiye basaba guhembwa imishahara yabo yari maze igihe itaratangwa. Umuyobozi w'akarere ka gatatu k'ingabo we niwe washyikirije uru rubanza ubutabera agamije ngo gutanga isomo no gutera ubwoba abandi basirikare bo mu gace ayoboye ngo nabo batazaba nk'abo bagenzi babo. Ni ikisanganiro mu ntara ya Chopo niho urubanza rukomereje rw'abasirikare. Hanyuma hari murumva ko ari ibintu bikomeye cyane hanyuma indi nkuru twakomozaho yes ni yitwa ngo ni Anzuluni Floribert Anzuluni Floribert Anzuluni yatangaje ko ku munsi wa kwa kane hari ngo habayeho ubumwe bw'akarere bwashyizwe imbere n'icyerekezo gikomeye cya guverinoma. Minisitiri w'ubumwe bw'akarere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni Floribert Anzuluni yatangaje kuwa kane ko ubumwe bw'akarere ari inshingano ikomeye ku gihugu ubwo yafunguraga inama yo gusobanurira ndetse no gusangiza ibyavuye mu yindi nama yabereye Kinshasa. Ni inama igenewe abayobozi ba politike ikurikira amahugurwa yo kumenyekanisha ndetse no gusobanura kwinjira no kwemeza protocol eshatu z'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC yateguwe ku bufatanye n'uyu muryango w'akarere. Ubwo rero ngo ubumwe bw'akarere gusa amahitamo ahubwo ni inshingano ya Kongo kuko iherereye hagati muri Afrika. Niko Minisitiri Anzuluni yavuze ashimangira mu by'ukuri umwanya wihariye igihugu gifite mu mikoranire n'ubufatanye ku mugabane binyuze muri iyi gahunda. Akanako nakanyuzemo. Hanyuma reka mbabwire ko muri aka kanya hari byinshi biri gutangazwa mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo. Ni inkuru yagarutsweho cyane ku mpapuro ivuga ko rwose polisi y'u Burundi yarasiye hafi y'umupaka w'u Rwanda abantu babiri. Bivuga ko ngo bari bambukanye amagendo bakura mu Rwanda kandi ngo gukura amagendo mu Rwanda murabizi ko Burundi bwafunze imipaka. Gukura amagendo mu Rwanda uzinjirana mu Burundi egal kubigozwa. Aba rero bo nkuko amakuru abigaragaza bishwe ikibazo cya network ariko iyi ni inkuru rwose twakomeje kugenda tugarukaho. Mwabyumvise ko ari inkuru rwose nejo twagarutseho mu makuru yacu yatambutse. Bigaragara ko rero hakomeje kugaragara ibikorwa byo kurasa cyane cyane kurasira hafi y'imipaka y'u Rwanda. Bisobanuye ko ikibazo cy'umutekano
mu by'ukuri ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi kirakomeje, ariko ndetse n'u Burundi ubwabwo murabizi ko bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Nahoze mbona batanze comment bavuga bati u Rwanda rurasabwa kuba maso kubera ko niba kurasa bikorerwa hafi y'ubutaka bw'u Rwanda ni ibintu bihangayikishije cyane. Ibi byaje bikurikira abarobyi babiri barasiwe hariya mu karere ka Bugesera b'Abanyarwanda ntihagira igikorwa. Urumva ko ni ibintu mu by'ukuri biteye impungenge cyane ndetse urebye binahangayikishije muri rusange. Hanyuma ni byinshi biri kugenda bitangazwa mu makuru, ni menshi ari kugenda asohoka. Reka turebere hamwe mu by'ukuri andi makuru agezweho. Abofisiye 74 ba RDF ndetse na RCS basoje amahugurwa yabo. Mu by'ukuri ni amahugurwa yagenze neza nk'uko nabo ubwabo babyitangariza. Amahugurwa yasize bafite ubushobozi bwo gutegura urugamba ndetse no kwitabara aho biri ngombwa. Rero mu butumwa nabo ubwabo batanze baragaragaza ko mu by'ukuri banejejwe mu by'ukuri no kuba barahawe ubwo bumenyi.